Možda nisam imala sa 39 godina, evo sad će biti 6 godina od kako mi se to dogodilo. I teško ti bude uopće pomiriti se s tom idejom da se to događa tebi tako mladom, jer sam ja do tada mislila da se to događa isključivo starim ljudima. Bila sam osoba koja se strahovito zabrinjavala. Ja sam bila silno prestrašena. Šta god da mi se dogodilo u životu, uvijek sam pokušavala zamisliti najgrozniji scenarij i onda ako imam plan za taj najgrozniji scenarij, onda se ja s tim mogu nositi. Da stvar bude još ružnija, ja sam živjela jedan jako lijep život. Imala sam i danas srećom imam divnog muža, zdravu djecu, imala sam uvijek krov nad glavom, nisam nikad radila poslove koji mi se nisu sviđali. A svejedno sam se zabrinjavala i strahovala oko svega živoga. U glavi mi je stalno zvonilo kako su mi doktori rekli da mi je to od stresa. I onda sam išla istraživati šta je to zapravo stres. A stres je strah. Mi do prije 30-40 godina nismo imali riječ stres. Ali strahujemo od pamtivijeka. I onda kad sam shvatila, pa zapravo su mi i doktori rekli da sam pretjerano strahovala. I baš zato, ljudi moji, okrenite perspektivu sa minusa u plus na takav način da budemo zahvalni na svemu i život onda kreće jednom nevjerojatnom putanjom.